Skandal Novače, lažiraš povrede. Nisu mu dali doktora, pa ga napali, kad budeš krvav, verovaćemo ti je. Novaka Đokovića optužili da lažira povrede pred Australian Open i zloupotrebljava pravila. Srpski teniser Novak Đoković doživeo je povredu na meču United Kupa protiv Jiržija Lehečke, ali je stisnuo zube i pobedio ga, da bi samo dan kasnije povređen izašao i protiv Alexa de Minora. Već posle samo nekoliko gemova vidjelo se da to nije dobra ideja, Nole nije mogao da igra maksimalno, štedeo je zglob i na kraju je doživeo poraz, dok mu u toku susreta nije ukazana čak ni adekvatna lekarska pomoć. Uprkos tome što je svima bilo jasno da je Đoković povređen, ima i onih koji smatraju da je sve izmislio kako bi zapravo uspeo da nadmudri svoje protivnike. Tog stanovišta se drži i bivši australijski teniser John Alexander, koji je tražio da se hitno promene teniska pravila jer ih, prema njegovom mišljenju, Đoković zapravo zloupotrebljava. Mislim da teniseri sada koriste prednost ovog pravila o medicinskom time-outu. Imaju tačnu strategiju da uz pomoć toga naprave taktičku prednost u odnosu na protivnika. Zato ta pravila treba malo istražiti, rekao je Alexander za podcast APC. Ti medicinski time-outi. Ako postoji jedan znak pitanja iznad njegove maestralne karijere, onda je to način na koji je, bar u očima nekih ljudi, strateški koristi pauze zbog povrede, rekao je nekadašnji broj 8 o Đokoviću i podigao time buru u javnosti, odmah posle toga zaigra bolje, dobije 5 gemova i dobije set 6-1 protiv Lehečke prim. Out! Sad se već slažem sa mojim prijateljima koji kažu da ako nema krvi, onda tu nema ni povrede. Alexander tako veruje da je ovo samo Đokovićeva igrica da na Australian Open uđe sa psihološkom prednošću, pošto će se naravno u javnosti pričati o njegovoj povredi, kao što je to bilo i prethodne godine. Ali uporno zaboravlja da priča o najvećem teniseru svih vremena kome takve stvari nikako nisu potrebne. Znamo i da ga priče o tome da je izmišlja povrede dodatno motivišu, što je najbolje na svojoj koži znao da osjeti i Alex de Minor, koji se sigurno ne bi tako lako prošetao do pobede danas, samo da je Nole bio potpuno spreman.